akazi nagombaga gukora nge ndi umunyamakuru ku Isibo TV. Icyo gihe hari ibyo tutari twakumvikanye, hari amafaranga nabasabaga batari kuyemera nabo bari kumbwira ibyabo. That day there are some agreements that we yet complete and understand in the same way to each other for amount. Hanyuma uwo munsi naje gusenga ari ku cyumweru. And then I came to pray on Sunday. Twicaranye. We were seated together. Pasiteri ajya gusoza yavuze icyigisho aravuga ngo fata umugisha wawe. And the pastor preached and he said receive your blessings. So icyo gihe ngiye nabifashe personal. Mbifata nkaho ari nge wawuhaye ko iki gitangaje. But something amazing from that. Bukeye kuwa mbere nko mu masaa 5 boss wa Isibo yarampamagaye. On that the same, on Monday like at 11 a.m. the boss of Isibo called me. Arambwira ngo ya mafaranga twayemeye uze saa 8 dusinye contract. And he asked him to come at 2 p.m. so that they may sign some agreement as well. Dusengira komeye nimana itabura guseruka nimana yumva amasengesho iyo mana dusengira komeye iyo mana dusengira komeye nimana yumva guseruka imana we Ova iyo mana ariyane yasenzira mumva we imana itabura guseruka imana yumva amasengesho iyo mana dusengira komeye iyo mana dusengira komeye. Amen. Amen. Reka uyu mwanya Let's now uretse abahagurukanye n'abariya n'abari kumwe na Alia abandi bose mbasabe bayibasubiye mu byicaro bya. Except the people who came with Ariane and the guests she brought to us, others join back your seats. Reka mu mugaragire bamwe bahagarara impande ye gutya bamugose ubundi abandi bahagarare gutya ubundi ngire icyo mvuga. Let some people stand by her both side, left and right, then I have a word. Reka dukomere umwami wacu Yesu amashyi menshi. Let's applaud to our King Jesus. Aya mashyi kabaye makeya. This upload is not enough. Umunsi nk'uyu w'umunezero. For such day of joy. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Yo ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Uyu munsi rero Today then, umunsi w'ibyishimo, the day of joy, umunsi w'umunezero, the day of celebration, umunsi wo gushima Imana, the day to thank God, umunsi w'umunezero, the day of joy. ni umunsi wacu wa mbere It is our day number first ari nawo wa nyuma and number last. tuje kubamurikira umugeni wacu n'umukwe wacu. We are showing off our bride and groom. Aya mashyi abaye makeya ntabwo murimo mungaragariza ibyishimo. This upload is not enough proof fact of your joy. Aya mashyi abaye makeya. This upload isn't sufficient. Ni umunezero mwinshi. It's a great joy. Nguyu Alia This is Ariane. ni umwana wacu hano mu itorero. She's our daughter in church. Itwe twamubatije. We baptized her. Mama we ni umudiyakoni hano. Her mother is a deacon here. Iminsi ishize rero In past days, yaradusanze mu muryango. she came to the family, Umuryango mugari wa Erayo. our family of Erayon. Itorero asengeramo. The church she prayed to. Aranyegera arambwira ati And then she told me that nakunze umuntu. I loved someone. Amen. Amen. Kandi umuntu nakunze And the person I loved, nawe yarankunze. he loved me back. None turashaka ko And then we want that icyo gikorwa cyaheshwa umugisha. that action can be blessed. Ndamusaba And I asked her, ndamubwira ni nk'uko abana bakoreye Imana I told her like the children who served God, tubigenza. we do.
ni nako nawe tuzabigenza. We will do the same to you. Nibwo bw'ubu buryo rero mubonye Ariane aje This is how you saw Ariane coming. agiye kudutumira. She's going to invite us. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ubundi ahasigaye And then tubahesha umugisha, we bless them. Imana ihimbazwe. Glory be to God. Reka tumuhe mikoro Let's give her a agira microphone. icyo avuga. And then she tell us something. Navuga bike fiance we nawe arongeraho atubwire n'amazina ye banadutumira ubundi tubahesha umugisha. If she tell us less words, the fiance will complete her. Then we bless her. They invite us. Haleluya. Amen. Amazina yanjye kuba tanzi nitwa Manzi Ariane. She's called Ariane for the people who doesn't know her. Aba ndi umukristo wa Elion Pentecost Blessing Church. She's a Christian from Elion Pentecost Blessing Church. Tukaba duhagaze hano And they're standing here twifuza kubatumira mu bukwe bwacu for inviting you in the wedding, buzaba ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, which will take place on 1st July. kazabera i Kanombe. It will take place specifically at Kanombe. Gusezerana tuzasezeranira mu rusengero rwa EPR Kanombe. The church will be in a pair of Kanombe. Gusaba no gukwa nabyo bizabera i Kanombe. Murakoze. Introduction dowries also will take place at Kanombe. Thank you very much. Aje no kutwereka umusore. She's coming to show us her fiancé. Mwiriwe neza. Hello everyone. Yes ashimwe. Praise be to Jesus. Nishimiye kubana namwe mbere na mbere no gushima Imana ibitugejeje amagingo tugihumeka, atari iyo ntago twakagombye kuba turi kumwe nkuko turi hano. I'm very happy to be with you, and first of all it is to thank God that we are here, because if we're not to be to God, we're not to be successful. Icya kabiri, ubwo ndi hano yenda reka nyivuge na pasiteri acyumvireho. As I'm here, let me say this for the pastor to understand it. Ariko mbere na mbere nitwa Nigaba Clement, nkaba ndi umusore ubu kugeza ubu by'aka kanya, ariko guhera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi iri torero uretse kuba ryarampaye umugore mwiza inyuma nkuko mubibona, ariko ni na mwiza imbere. Amen. He is single today, but for some coming days they will be married, and he's so grateful for the church for not giving her the beautiful girl, but also she's beautiful in. Ikindi nashakaga kuvuga, pasiteri namumenye mbere, mumenya ntazi yuko uyu nguyu yari hasengera. Another thing is that he got to know the pastor before, and he wasn't aware that the guy is from this church. Nyuma yaje kuntwara kujya gusengerayo, ubwo twabanje kuba inshuti before, and then ibyo gukundana biza nyuma za kuntwara ati ngwino tujyane ahantu gusenga. And then later she brought me to the church. Twari tugisengera hari i Remera, abakristo bahaza ubwo mbere mwe murabyibuka. For the Christians who knows, it is at Remera. Icyo gihe uwo munsi sinzabibagirwa, nari mfite kazi nagombaga gukora, nge ndi umunyamakuru ku Isibo TV. Icyo gihe hari ibyo tutari twakumvikanye, hari amafaranga nabasabaga batari kuyemera nabo bari kumbwira ibyabo. At that day there are some agreements that we yet complete and understand in the same way to each other for amount. Hanyuma uwo munsi naje gusenga ari ku cyumweru, And then I came to pray on Sunday. twicaranye. We were seated together. Pasiteri ajya gusoza yavuze icyigisho, aravuga ngo fata umugisha wawe. And the pastor preached and he said, receive your blessings. So icyo gihe ngiye nabifashe personal, mbifata nkaho ari ngiye wawuhaye. Ko iki gitangaje, But something amazing from that. bukeye kuwa mbere nko mu masaa 5 boss wa Isibo yarampamagaye. On that, on Monday, like at 11 a.m., the boss of Isibo called me. Arambwira ngo ya mafaranga twayemeye uze saa 8 dusinye contract. And he asked him to come at 2 p.m. so that they may sign some agreement as well, contract. Kuva umunsi navuze nta hantu hari Imana. From that day I say, there is God. Kandi mugira n'umugisha kuba mufite umukozi w'Imana. And you're blessed to have a servant of God. So mumpaye umukobwa ntago mutwaye burundu, azaza guterana. Your
girl, I'm not taking her, definitely she will be coming together kandi nanjye nzajya muherekeza. and I'll be Hallelujah. escorting her. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Thank you very much. So may God bless all ngaho of us. twitumirire noneho umukobwa yadutumiye twege umukobwa we ntago adutumira no wacu tuzizana ariko noneho natwe dutumira. So invite us. Ndabatumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, ni harabura iminsi itageze kuri ingahe, ni mikeya, ngo muratwihangana no kuba tubatumiye bigegeye imbere, ariko ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi guhera saa 3 za mu gitondo, gusaba no gukwa ni Kanombe nkuko yabibabwiye. Urusengero ni muri EPR Kanombe, hanyuma reception nayo iri i Kanombe. We invite you. It is on 1st July from 9 a.m. It will be introduction hours, and the church will be there at Kanombe in the church of Epir. Sorry. And then please come. I'm sorry. This is the. Murakoze cyane. Thank you very much. Reka dukomere Imana amashyi kubw'iki gikorwa. Let's applaud to God for this action. Dushimiye na timu yose wagendanye nayo. And we appreciate the entire team you came with. Uyu mugabo murabona atazi kubana. Don't you see that this man is good at connecting with people? Bamwe hari nabo mubonye bwa mbere mwajyaga mubona ku mateleviziyo ariko uyu munsi You people are seeing some people for your first time. uyu munsi murababonye. Today you've seen them live. Imana ihabwe icyubahiro. May God be glorified. Tubahaye ikaze muri Rayon. We welcome you in Elion. Kandi mwakoze guherekeza Clement. And you did well to escort Clement. Kandi nzi neza ko babafashe neza. And I'm sure that you were well taken care of. Nimunyemere duhaguruke dusengera aba So bantu please have a stand and we pray for them. kugira ngo ubukwe bwabo buzagende neza, For their wedding to go well. kugira ngo uyu murimo uzakomeze kugenda neza, For this work to continue progressing. kandi icyo tuzashobora cyose tuzagikora. And as much as we can, we will do what's possible. Uyu ni umuco wacu w'urukundo, And this is our habit of love, no guherekeza umukobwa wacu. as well by escorting our daughter. Kandi urumva na Clement nawe igitangaza yagikuye ahangaha, nawe ubu ni umuhungu wacu. And your God, Clement got a miracle from this place, so he's our son too. Uyu muryango mugari rero wa Elayono ubukwe bwe bwiteguye kubutaha, So this big family of a lion is ready to go to attend your wedding. na mu gitondo mwabonye ko twakiriye abana bacu bavuye Singapore, nabo bari bavuye kugira gute, bari bavuye muri honeymoon bagarutse gushima Imana yuko Imana yabikoze As neza. well, you saw that we received our children from Singapore. They was from honeymoon. They was thanking God for what he did. Umugisha Clement, tuguhaye umukobwa mwiza. Clement, she's beautiful. Uyu ni umukobwa afite ubwenge bwinshi cyane, She's deeply and highly wise. kandi nkubwiza ukuri And let me tell you the truth. utwaye umukobwa w'umutima. She has a heart. Ni Imana yagutoranyirije. It is God who selected for you. Ubonye umushumba atangiye umuntu ubuhamya If a shepherd testify for someone, imbere y'uruhame, urabona komite nyobozi y'itorero yose iraho, urabona aba bantu ntabwo bababeshya imbere, ariko nkubwije ukuri uyu mukobwa ni umukobwa n'itorero ryose ritangira ubuhamya, sinzi uburyo nabivuga. I'm telling you, she's a girl. The entire church can testify that she's really good. Kandi umutwaye mu mwaka wahanuwe, uyu ni umwaka w'ibirori. And you're taking her in the year that was prophesied that will be the year of celebration. Ni umugisha, afite amasezerano menshi. Buriya ugize umugisha ugashaka umukobwa ufite amasezerano, buriya nayo uba uyatwaye. Haleluya. Actually, whenever you're blessed to get married to a partner who has big promises to me, it's becoming part of yours. Tuberekeze ibiganza. Let's point our hands to them. Data mu izina rya Yesu Kristo, Father, in the name of Jesus Christ, turagushimiye turaguhimbaje ku bw'uyu munsi, we bless you, we glorify you for today. ku bwa Clement ndetse na Ariane. For Clement and Ariane, Turanze that we show off. barimo bitegura gushinga umuryango. They're getting ready to get married. Umuryango watangijwe n'Imana mu ngobyi ya Eden. And the family was begun by the Lord in a garden of Eden. Nyemerera mwami Yesu, Please God allow mu me. bukwe bw'i Kana y'i Galilaya In Galilee Cana wedding, waserutse ku munota wanyu, you appeared for the last minute. ariko mu bukwe bwa Clement But in the wedding of Clement, ntuzaseruke ku munota wanyu, do not reveal yourself on the last minute. uzaseruke ku munota wawe
wa mbere Please appear on the first minute. bazakubone vuba. They see you quickly. Nzi neza uburyo bwose bazakubonamo bazagushima, I'm sure that however they'll see you, they'll bless your name. kandi natwe abera b'Imana And as the saints of the Lord, tuzavuga imbaraga zawe ndetse no gukomera we kwawe, shall speak of your power and your greatness. tuzavuga ibigwi byawe ndetse n'icyubahiro cyawe, We shall speak of your glory and your power. tuzavuga kuri mwiza